Da li ste se ikada zapitali da li su neki od crtanih filmova koji ste gledali ili možda još uvijek gledate laž? Ili da li iza nekih crtanih filmova postoji neka sasvim druga priča? Pa, mnogi kreatori crtanih filmova su pobjegli od prave priče, te su tako stvorili mnoštvo zabluda vezanih za crtane filmove. Idemo na ovom videu pokušati da sakupimo 4134 lajka, a vi koji niste pretplaćeni na moj kanal, obavezno kliknite subscribe ako želite da vidite još ovakvih klipova. 5 najvećih zabluda u crtanim filmovima. Svi znamo za ovog dječaka kojem se svemirski sat iznenada prikačio na ruku. Međutim, mnogi obožavatelji ovog crtanog filma imaju drugačije mišljenje o satu, te mnogi vjeruju da je Ben 10 zaposjednut od strane Sotone, a da je sat samo tu kako bi prikrio i zataškao pravu istinu. Ninja kornjače. Da li postoji neko ko ne voli da ih gleda? Tu uzbudljivu kombinaciju borbe protiv zlikovaca, jedenja pice i komedije, ali ima nešto čime su gledaoci ovog crtanog filma na neki način prevareni. Naime, na početku ovog crtanog serijala ninja kornjače su nosile crvene poveze preko očiju, i to sve 4. Kakav bi to bio klip o crtanim filmovima, a da u njemu ne spomenem nešto vezano za Spužvu Boba, ali ovdje nije riječ o njemu. Naime, najmrzovoljniji lik ovog crtanog serijala, Lignjoslav, u svom imenu ima riječ lignja, što znači da je Lignjoslav lignja, logično. Međutim, kreatori Spužve Boba uporno tvrde da je Lignjoslav zapravo hobotnica, što u prijevodu znači da smo sve vrijeme gledajući Spužvu Boba bili u zabludi, misleći da je Lignjoslav lignja, a u stvari je hobotnica. Vjerujem da svi oni koji su gledali ili možda još uvijek gledaju crtane filmove prepoznaju Timija zbog njegove roze kape na glavi. Međutim, šta ako vam kažem da to nije prava boja njegove kape? Prije nego što su se čudnovili roditelji počeli emitovati, Timi je umjesto prepoznatljive roze kape i majice trebao nositi plavu kapu te plavu majicu, ali kreatori ovog poznatog crtanog filma su iz nepoznatih razloga tu boju promijenili u današnju prepoznatljivu rozu. Mislim da su se svi oni koji su pogledali barem jednu epizodu ovog crtanog filma zapitali kako to da Fića i Feđa uvijek uspiju sve izgraditi te zatim srušiti prije nego što njihova mama to sazna. Pa mnogi kažu da je ovaj crtani film zabluda, te da prava priča glasi da je Fića maltretiran u školi od strane svojih vršnjaka, te da je jedan dan dobio udarac u glavu koji ga je na mjestu usmrtio. Nakon toga on je počeo sve da zamišlja. A što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Milanović 1190, Jotanović P, Luka Kučinić, Ajdi Najda, Vito Žeželj i Sijerković Luka. Ako želite i vi pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.